si ndio? Sio mambo ya kwenda kuandamana. Lakini nimesikia vile wabunge wamesema ya kwamba ati mambo ya handshake. Hiyo mbona akaidhinywe? Nimeoga tokaidhanie. Huyu mtu walisalimiana na Moi. Atatokaidhanie Noro-ini. Kana kanitha-ini. Neguo. So, alisalimiana na Moi, akasalimiana na Kibaki, asalimiana na Uhuru. Mnataka wasalimiane na Ruto? Si nyinyi ndio mlichagua Ruto? Atemaka tena na madha. Kalimage chongi hamarieri. Waende kwa nyumba ya wazee. Na mimi nitaambia waziri wa pesa ya wazee, hawa wawili kwanza wakuwe mstari ya mbele kupatiwa ile pesa ya wazee. Na niwahakikishie ya kwamba muthikirira munyite musikie vizuri. Nimemuuliza rais na nikamuuliza deputy wetu tunampenda Rigiji kama wako na nia yoyote ya kugawanya serikali na yule mtu. Wamesema hawataki na hawatafanya namna hiyo, na nitawaambia hata watu wa Kirinyaga wamekataa, si ndio? Onakenda kuandamana muthenya nikirokage muthenya neguo nitugukiriria neguo no tutiguo turatuthinjagira ngoma neguo atioka akarehe akinyithia matirathi nigetha thaithu ni mwana thaithu ithuĩ tũrathaithwo no Kwa hivyo mimi nataka kuhakikisha kwamba serikali iko imara. Ile serikali mlichagua inafanya kazi na sisi tumeungana zote. Tuko united chini ya Deputy President Rigathi katika eneo hili, na huko juu tuko chini ya William Ruto, na hapa Kirinyaga tumeshikana na Gavana Waiguru, wabunge wote na ma-MCA wote, tufanye kazi pamoja. Haunegai? Haunega? Haunega? Tweumie. Neguo. Gitege mwatu thurire ri ti ngwaci ya nyurano neguo. Na gare ngwaci. Ni ngwaci. Koguo ithuĩ tũgũthiĩ na mbere kũruta wĩra ona manegena ona meka atia, na kĩrĩa kĩratũma manegene nĩ marona nĩ gũkũra tũrakũra. Nĩ gũkũra tũrakũra. Twĩ hakuhĩ mĩeri 3 twathondeka maũndũ, tũrakorire kĩbegeri, tũrakorire nginya treasury gũtarĩ mbeca, no tũreũmia tũrathondeka maũndũ. Rĩu no igua twĩ hakuhĩ kwanjia kũrehe industry gũkũ, kwanjia kwandĩka andũ, ndũragathiũrũkaga njethaga thoko ya macadamia ya avocado. Mona nĩ gũkũra tũrakũra makanjĩrĩria kũrehe kĩnyũrirũ. Taigai washindwe. Sema washindwe. Sema ni pepo mbaya. Tuwakemee. Si ndio? Na nyinyi nathi muthira mbere na kuhoya neguo. No muhoya uguo Ngai ake kiundu giake uguo ndigotira gekirikie no he undu mugikihoya hai muroke kiroko kimwe mukore maundu ni magirire. Ngai to murathimira mweke mwega. Asante sana. Wapi nuru ya Mheshimiwa Moses Kuria? Sema hey. Sema hey. Mutikirugame. Naomba tusimame. Nigetha riu tucoke